U principal rekat kino hikai bat ki khana school ko Umroi Presbyterian Higher Secondary School haga step pra tarik yayong kila pediang burom ya kesamla Queen si karas sano kabalarung haka kerdan ke bahnyo haka top 20 jang ke results SSLC balapan mi dak embos mentau senam kumban syupan kan mau ke Umroi Presbyterian Secondary School kala pha san phongut ki khana school banyale ya ke exam matrik bat haka result barot san phongut kila pas ya ke exam jungki na pedang kisan pongot ke sama Quincy Karsano Marway kelakiu syaka kerdan ke bahnyo haka top 20 de kebayo sanspa Henry Popra bat shispa mark haka subject health education ke skol kela pedang sungguh baharu ikisan pongot ki pat ki kena ki belapas harangkat ki kentin kentu kan pam bat kerku kerdo ya kini kisamla bakindangai ki irat haki jing pude jangki u principal bat tipi timung ulapan pau ya kejing kemen banyo i baka kerteng jong skol kalarung hapo ka top 20 bat ula ai khuble kerpang ka samla Quincy Karsano kabla treshi tom bat minat top hakijing pudi jongka ban kenjo sendan hadu kani ka kerdan kani ka jing job jongka samla Quincy kadi ka sien ka bandingkong bakani ka skol kan poi ha kani ka kerdan ula ong ya nasu bonai ngu yo bulai ya ka jing ka ku ba ula ka kui kani skol nanduk belasan ya kani skol senam ka kena spa mai di kerja inti di jangka ke sapu rusnan di yang grade ika ke 1985 mata kerja sapu senam inti ke kumka secondary school kau senam arjar kan arpat ni grade syaka high secondary ke ba kum gino hikai ngi don ke dream golong ba ni kwa hikai bagi kena juni kumbangi la trish tom baro kini kisnam kwa hi bagi student juni ru kin poi ka kerdan ke ba akli du bandan kita keteng juki ke top 20 jong ke embos bakalong ka kubor kumju ru ke jing ai mensim na ke menta kini ki kena juni ki badan kinong kendong bat ki dan ke jing red mensim se ki snem ki pemshwa bagi bapoi ke top 20 ki datang ki kena ki bapule ki school ke chasor te menta kini kenti ba snem ki bladap ngiru ngiyo 100% bat menta ru ngiyo 100% bat iwei iyo ka rank 7 jongka top 20 jongka embos kani kadang ai mensim syushu ye ki wei pat ki kena jungi ki ba pule kani ka institution kani kan institution ru kalong wei ni institution ki ba la bahat kani ki area ki jungi dan lut barok ki facilities te ka shoh ki kena kumno ki penan kam ki te ki facilities ke bangidan te ke jing job jungi Quincy Kasono aga kadang ka ba new kadang ai mensim syushu ikena kai ba nila ban trace tam ban ihna jungi kidan ke capacity bakila ban job ke thong lada ki trace tam kata ke de kubor ke bang kwa banai na ka banta kini ki khna jungi badan ne ba kumju ro ha keleng keri khasi jenja jungi ba mdei tang ki school ki bahasor mdei hano kandong ro kidan ke ju ke jing kai ke ju ke jing trace tam nila ban poi kadang ke thong lamba ke jing IT lut ile de ki ju Kekali nak strategis ke jungi golong ba gidon kini ki unit test ke bangi conduct mangga exam kidon unit test tenalo nak taru ke jingi kai golong ba di ai ki notes ni prepare ki tenalo nak taru ke jingi pengkrek ke jungi nak menta ke jungi golong ba bijong ki bada gidon kenu ka jingi ino hikai golong ba ready ban yarap ki kenu nak pon tinalo nang taru haba ii baga result kahya haki exam man ki exam kila ni unit test ni jukhat ya ki parents personal bani karan batki ke gijing gijungki katai katai ka ba ngila ban desi ban ong ba bagala ban yarap iki mana tu short selection test ru ngila khat ki parent ti ni ai ki kumita ki home mentor makin page ying makin page ki khon jugi kin niam ye ki benta ke bagi dai banne tena ka school ru ni monitor hi ki kumno ki kre bat lamba ki test ila ban itu ki to nalor kani ka academic mah ki dan hangi ni shat pensulur hai ki ka all round development gede ke badan kamba ki kena tinggi dan kani ka sports ka bangi je penlong man kesnan kana sport needs Misibu si mentaru haga sepuluh toko di kumban pen mau bang senam arja sekolah ke school jungiru kalau ayok ban mikmat ke setiap
haka seburu tokop bat kala remno haka semifinal haka under 14 hafnan outreach ko tinggi ju penculur iki om dai tang haka sports wat haki diki weki curricular activities haka senam gebonta ni mut ban penlong ru ya kan ke school concert le se ke bangun pat penjung penlong menu ya bangi i baga talent baga sam yu ki gidan hadi babun benta ni ju penculur iki di hakan ni ke senam nadu ke senam ban menta ru mila nang upgrade susu ya ke school gidan don saki vocational course ke ba mila introduce kum ke agriculture ke IT bat kini le se gidan yarap iki bikin la ban ki usapa inalor nanta gidan ru ke jikai lembaki smart class lembaki nahikai ki penungkam lembaki projector kan kamu yarap iki kena mungkin kamu sutu amal kini gede facility sebegidan di library di kini baru ke layarap kumno man kentiu susu ya kapuli putih akan lagi cukup ada Dia kumpul ke sekolah kan? toko kubor nak bentar gitu iwe pat di school ke ba not banyo ya gede keju ke jingjob kalau ngomba ke jing trace tam indom la banyo ban khai uso lamda kino hikai di kena ba kimi pa kimi trailer tela daw no hikai trace tam kan no ru la dagi kena ki trace tam nom la ban khai uso tela dagi no hikai la dagi kena ki trace tam ru la dagi jing hikai kambyang indom la ban po shi tham titang lagi no hikai bagi kena ru indom la ban po shi tham lamda kamdon ke jing kersan na ka jing kesang tiki light lagi mau bersu na seng pulang ke badan kam di ladangi pulih hakino ki institution la kalong hasilong dan hakini rural areas kemud ba ladangi la ban trace tam lang bolok lai benta ngila ban kai usok jinjang Gaban ko ngasno kamen shibun bangalala ban yo top den sa kaniga exam bat ngaklam koy perkhat ba ngayo ni baro aga jing sumujuna kaniga jikal kujo bulai kat kajing lam nanti jubu bangala ban yo aga diga top list ti ngai mu yu blai terken rat balai don kat lambat nga bagai yang kasam jonga bukum jur bi do hikai ke balai arab shibun yang nakal yang juga yang kila ai mun siam yang bagan trish dom bat kila ong ruba pila abet ban wan shakmat yang ngaru ngala yo mun siam naki ngana ngai trish dom tingkat kajing kujo bulai haka korba bengkrai ke hak ya ke exam asmutin shibun na ba kadikasin ka banikong jana banglitho ka ya ka bu exam but ngasmutin yo ba kadang kajing ting hanga yo ba ngam namla henway da kajing yarap jing pinahi kai na school kajing nyalam nanti jungki kajing ai min sim lang na yeng te nga bang yo min sim shibun ngadon kajing e ak korba bengkrai exam ring ngam give up yang tadi dengan ye tre bisa aman tre dom ngan ngai kuliah bisa aman Tepat. kapal bakra exam ke jing ye jang kalong ba ngadon ke jing ye yo ba ban nama ban ni hap kre aga jing kre jang nga shooting yo ba ngamla ban kre ba ngamla ban ko up yo ba ki subject yo ke chapter ke jing ye kalong shooting ke yo continue kini te ngamnang ken ban form ki answer te yang apa nutrition adu ba nga dangret imi issue ka ipa yara ko kun government te menta ngalahi menta anda ngala kam he kelas nga create Jangan kasi kan no kada people for hai. Man kasni kuntu kon muskul te nang dayo tan ka tang saw kunta sang kanta te ka for bangayo shiti kuntu andre kanta nyu kanta nga sik ko haskon nga jushi menta kun kisport asip ka kun kisport ngam dashim tan kitu ki balong feel clear ngash aga sport nga shim menta kan kun ki match pass te kitu ki jing akai ki baden te ki school activities kun ki program ban kiwing we ki program kiba ni pelong school Teknologi sekolah. kajing shimanta jungi school kaya rap shibuni ngilang ban pensing jing bujing perkat jing ladangi shong tantang hak ba ladangi kuli kot thabu long ko baka penkia jing bujing perkat jing ni dan kam kum kiwe ba ki refreshment lada ki pelong program school ni so komen shibun ladangi yo ban shimanta school dia
Om pentut yang ini Henry kaya rap yang ini kan kentiu yang lada ini dan pun kini kisah naskul kini gila ben kentiu yang ladi kan naskul gila ben rap ini lada hakini kini kisah kini kita len kebanyakan kapubor nga kabang pak ben ai siki paralog jena nabanta kita ke bang kita yang buat exam tahun senang kawai tika de kan jintri shitam ni de ben bat kapuar ni de ben kin por hai kapuar kalau ben kam hala lagi ladu kangin kanam na ben wan hai shu de ka ben ko ni de ben kin por ya kapuar ni de ben kan mau boro ni lay ben duai na bola ben yarap ini ni de ben durong ni kini kai ni ipa dengan ni bendan kajing snow ni de bendan tak men siam ben tri shitam ni de bendan tak men siam sinrang ni ben tri shitam kenang bangin yo ben kai so ka jinjam Tiko Preston kan siang posisi sekali tujak orang kamu. Dia bahan kau dia orang nak berbuat.